Yambo Akam no fiku seru senu bogomi. Inieri kem heaven no edem isori songfu. Bangotonkup. Deuteronomy 11. Verse 13 ye 14 te die ko fonte yana basi asangale ken ditingi para basi. Ki mo Jehova nyok bong de ma basi efen asanga yi mo ikbong. Ete ki mo mong ino edem isori songfu ki kemini. Ebe kpot fo mo di segu bok fo mo fon se fo nam danam kapaniko. Me mong yang fon isen ke sresi mong bangotonkup. Ete ke di atambet yeno bongo kam ni diandok. E di atambet odiongo basi ni tetien pongo boy bambi bo bakibut. Oye o sirentemi mpoy maga ni fon. Ede ke de fo metie atagare ke di wariswa. Unyele kutumule rondo. Uman ke yet iniemi Jehova do yang di do fi. Yaka kaiso mimo kama kodi ni content se fo di kem. Emong di wonga dem kwebon. Emong na medem edem mfon edep ki songfo. Afo nana ndo emong na medem do dep. Afo nana ko emong na medem ko edep. Afo nana yen emong na medem eyen edep. Afo do ko yum dutum anano utum emong na medem utum edep. Afre wono ke kpono da basi esare ye ken tingi para semong. Ete ke wore mete ke ni ama kem kakpali ko izole ye di woro ko fan. Afo kan tingi ko mba ka mi di metie ke di wariswa. Amato ye ke di wariswa. Iswa jubilee di iswa 2026. Emong di wonga dem kwebon ki songfo. Emong na medem fon edep ki songfo. Emong won dem kwebon ki songfo. Emong no fi content se ki songfo. Emong kem view dem and yet in ye di kem. Afo so de video mi di on te ke dong mi sanga sang to me do yang di do fi. Ke ni dem fon di dep ki songfo di mi to ye danga do ko ren. Ko le ke dong mi to me do yang di do wo te ke ni da de sre di kem din. De ko so de video mi sneme ki dak video mi yung no video mi so wo. Comment, like and share. Ke ni fon for di kem. Kenyang Jesus Christ. Amen.